Amazwi avela enkosini, amazwi angcwele. Lawa mazwi asambulela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu onjani. Lawa mazwi abuye ambule umuntu ukuthi umuntu unjani. Ngoba amazwi kaNkulunkulu ayisibuko la umuntu fanele ayibuke khona. Ayi standard, ayi rule la fanele umuntu eyiqale khona. Umuntu mangayikali ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe, uthi kwenzakalani empilweni yabanye abantu. Kodwa umuntu mafuna ukuzazi akayezwini kaNkulunkulu, uzozazi ukuthi yena ungubani nokuthi kanjani. Lithi lelizwi inhliziyo yomuntu yimbi. Ubani ongayazi ngoba umuntu akakwazi ukuzehlulela kahle. Umuntu akakwazi ukuyihlola ayivivinye ngokuliqiniso. Kodwa lizwi kaNkulunkulu makasho umbhalo weMahebheru athi lona liyinkemba ekhalipha nhlangothi zombili lehlaba lehlukanise. Athi uJohane ambona emlonyeni wakhe kwakungathi icilongo umfula ogudlayo wamanzi amaningi. Athi uJohane yena lo lizwi wayekhona umhlaba ungakasekelwa. Akukho kuvelileyo kungavelanga ngaye, konke kuvele ngaye. Nalilizwi la kuMateyu lijwayelekile, nalilizwi sihlezi silifunda. Kodwa nalilizwi linobungozi. Ngoba nalilizwi likhulunywa half. Yabona iqiniso elingaphelele akulona iqiniso. Iqiniso elingaphelele akulona iqiniso. Na ukhipha imali, ubheke imali esiyiphathayo. Inenhlangothi ezimbili. Nalilizwi lifana nomuntu aphethe icoin angakuvezela endaweni eyodwa angeke wazi ukuthi kunani ngapha. Kukaningi abantu bemaphambi kwethu bezivezele iside elilodwa, kodwa kuneside elingavezi. And umuntu mekhombisa iside elilodwa akakunikeza impilo, akakutshela iqiniso, manje ngabe siyeguqula eveze nangapha kuleli ihlangothi lakhona. Lithi lelizwi lamazwi esiwajwayele. It is a command. Kungumyalo. Ngenani ngesango. Wonke umuntu inyama yonke emhlabeni iyaliwe ukuthi ayingene ngesango. Akekho umuntu ongayalwanga ukuthi akangene ngesango. Wonke umuntu uyaliwe ukuthi akangene ngesango. Sishumayela kuyiqiniso ngempela ukuthi leli sango uJesu yena yedwa. Siphila emhlabeni wonke umuntu usendleleni. Lezindlela ziningi ukuthi ziyahlangana entabeni. Lezindlela zimbili aziye endaweni eyodwa. Noma ngeke nathi indaba nayo, lezindlela zimbili zonke ziya kuNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu bese yehlukanisa masifika phambili endleleni. Lezindlela wonke umuntu nohambo, wonke umuntu usendleleni, uthanda ungathanda. Endleleni kunendlela wonke umuntu abekele yona, kodwa kunomyalo uNkulunkulu awukhiphayo athi ngenani ngesango. Leli sango linguJesu yena yedwa. Alikho elinye isango elingaba khona, alikho elinye isango elizoze liphinde libe khona, kodwa lilodwa leli sango linguJesu waseNazaretha yena yedwa. Ngenani ngaleli sango. Indaba yokungena esangweni, indaba akhuluma ngayo uMaphostoli Paul baseKorinte bokuqala chapter number 5 verse number 17. Nakathi okudala sekudlulile, bheka manje sekuvele okusha. Okungena kulesango leli indaba yevangeli, indaba
yokuzalwa kabusha, indaba yokuzalwa ngumoya, nalethi ilizwi laNkulunkulu. Yebo umoya uphephethela uqhamuka khona. There is no one who commands the wind. Kuthi qamuke empumalanga, qamuke entshonalanga, qamuke eningizimu. Kodwa sonke sikubonayo asiwazi umoya ukuthi uqhamukaphi. Kodwa esikubonayo sibona umoya masusebenza. Akekho ayibizelayo athi uNkulunkulu woza kimi. Akekho ayibizelayo athi usuku lami lokusindiswa namuhla. Kodwa umoya kaNkulunkulu mawushunyayelwa uwona oyikhethelayo ukuthi uphephethe empilweni yabantu. Esikubonayo ukuthi uphephethile kuba nomnyakazo empilweni yomuntu. Njengesihlahla mesinyakazi. So yabona ukuthi ukhona umoya ufike lo moya. Phephethela uthanda khona. Ene bonke abangena ngalelisango nayo abazelwe kabusha. Ngihlezi ngiyisho indaba ukuthi umuntu ozelwe kabusha, umuntu ozalayo njengengane mayizala ayinanhlanganyelo ekuzaleni kwayo. Kuba abanye abantu abahlanganayo kuzalwe yona ayinanhlanganyelo. Nase kuphumeni kwayo mayiteta yona ayinanhlanganyelo. Iphuma yona ingazilutho. Kunjalo ukuzalwa kwethu. Abazelwe kabusha. Enena ukuzalwa lithi ilizwi laNkulunkulu. Sikholwa yiloko akwenza. Sithi singakholwa yiloko akwenza. Sikhole ngoba sesibone lokho akwenzile ukuthi ngempela uyindodana yaNkulunkulu. And wonke umuntu okholwa ngiloko lithi ilizwi laNkulunkulu unokuphila okungakanani bazalwane okungula phakathi usendleleni. Unokuphila okungula phakathi. Mangithi mina lentshumayelo inelinye iside ngisho nansi indaba nayo. Kunobungozi. Lobungozi uqala kulama generation esiqhamuka kuyo. Ibandla lokuqala lalingayazi na into nayo. Ngisho ukuthini bazalwane? Umuntu akasindiswa ngoba uzwe ialtar call waphakamisa izandla wehla lana wabuye wemalana. Umuntu akasindiswa ngoba yena uyemanzini wafika wangena emanzini wabhajatiswa abese yena sesithi udzizelwe kabusha. Akasindiswa kanjalo. Umuntu akasindiswa ngoba abazali bakhe bekhonza kulela bandla cha. Umuntu akasindiswa ngoba uzalwa ngumfundisi cha. Kodwa zonke lezi zinto zibalekile kumuntu osindisiwe udlula kuzo zonke lezi zinto. Angikhonza ebusheni bami ngingumphathi wabantu abasha lawa izwi wenye ingane yamamfundisi wami intombazana eseyaba senkosini lathi maliwa izwi kuLondi wakazwakalisa nawamanzi athi ngifuna ke emanzini baba nombuzo ngoba wena usuwangena emanzini athi ngangakholwa kodwa manje umoya uphephethile angikwazi ukuyibamba angikwazi ukuyifihla lento ivutha lengaphakathi moya ingwela uthanda emanzini akalindanga ukuthi umfundisi athi sifuna bazobhajatiswa kodwa lento yayingaphakathi. Uyabona ukubhabhatisa abantu kuyingozi ngoba ngelinye ilanga bayakuhlaza wena uyitshela ukuthi wababhabhatisa kwawa izwi besindiswa athi sifuna ke emanzini. Uma usiphethe ngesandla certificate uNkulunkulu emusani Moses uphakamisa isandla uze lana thi walandela emva kwalamazwi akukwenzi ube ngumntwana kaNkulunkulu. Akukwenzi ube ngumntwana kaNkulunkulu. Kuthi ngelinye ilanga washo umkhuleko othizeni phambi kwebandla. Kuthi ngelinye ilanga wavuma phambi kwebandla. Akukwenzi ube ngumntwana kaNkulunkulu. Kodwa abazelwe kabusha abakwazi ukuphakamisa izandla. Abazelwe kabusha abakwathi uJesu uyiNkosi nomsindisi empilweni yabo. uNkulunkulu emusani Moses bahamba beyishaya ifuba abantu bathi sishumayele kwasindiswa abantu abangaka ube kungekona. Fanele kwenziwe angithi akufanele ukuthi kwenziwe kuyindlela futhi kufanele ukuthi senze ngayo kodwa kumenza umuntu ezalwe kabusha.
uma ithemba lakho ukuthi washo umkhuleko ngelinye ilanga, maye kuwe. Uma umkhuleko wakho ukuthi abazali bakho ngoba bekhonze evangelical, maye kuwe. Uma ithemba lakho ukuthi wangena emanzini, maye kuwe. Uma ithemba lakho ukuthi udla isidlo uhlanganyele nabantu, maye kuwe. Maye kuwe. Igede lilodwa, isango lilodwa linguJesu. So yabona ukuthi your profession is worth nothing. Uthi wena wavuma ukuthi Jesu inkosi, it is worth nothing. Ikusiyona into ongama ngayo phambi kwenkosi ukuthi mina ngakukhetha, cha. Kekho umuntu oyoma ngalawo mazwi le ukuthi hayi inkosi mina ngakukhetha. Mina ngafakaza. Mina ngayithatha inkolo. Mina ngangena emanzini, akekho umuntu ozoma ngalokho. Wonke umuntu uyoma ngenxa yegazi elachitheka esiphambanweni wakholwa yini. Wonke umuntu uyoma ngomsebenzi owaqedelwe eCalvary. We are the benefactor of lo msebenzi owaqedelwe eCalvary. uNkulunkulu emusa nibusisi. Kuleli sango futhi kungenwa ngekukholwa, akekho umuntu nje ongayivumela athi mina ngiyavuma. Kungenwa ngokukholwa elithi lizwi lasaNkulunkulu baseFesi. Kwakona lokukholwa enako kuyisipho esivela enkosini. Siko lokweni kuyisipho esivela nguyo okufakayo lengaphakathi kumuntu. Bese uyakholwa. Eselidlelisi ngena ngesango. Ethi masungenile sisithande masungenile unendlela lapha kwakho enelithi lelizwi laNkulunkulu ayikho banzi nalisango alikho banzi kunendlela wangena masungenile kunendlela uthi masungenile lithi lelizwi laNkulunkulu ilukhuni lendlela bangana bayifumanayo bangana bafumana nalisango ngoba lingcinyane lingaka kodwa baningi abangena esangweni elibanze bahambe endleleni ebanze ngifuna ukuthini abazalwane baningi bonke umuntu usegedeni wonke umuntu usendleleni kodwa kunabantu ngenxa ukuthi bona baphakamisa isandla besho umkhuleko ngalinye ilanga ngenxa bona bangena emanzini kodwa indlela bahamba kuyo ibanzi yebo yena wavuma kodwa uyafana nokuhamba endleleni ebanzi akunamehluko. Lithi lelizwi laNkulunkulu awukhipha ubufakazi ukuthi wena usenkosini, awukhipha ubufakazi buyini ubufakazi ukuthi wena umntwana kaNkulunkulu ubufakazi ile ndlela soyihamba kuyabonakala la uhamba khona. Endlela soyihamba hey, angithi niyabona abazalwane ukuthi sikhonza ebandleni la khona abantu abalanga phakathi ebandleni bayafana nabantu abahamba endleleni ebanzi bakhulumisa okwabo bagcokisa okwabo benza okwabo yonke into bayenza njengabantu abahamba endleleni ebanzi kodwa lithi lelizwi kunendlela elikhulu incane lendlela lalela. If you want to live your best life now, maye kuwe. Ngoba sishunyayezwa lokho ukuthi impilo echithimayo manje, lalela ngiyifuna impilo echithimayo manje ngoba vele ingeyami ekhaya ezulwini. Nobody can promise me it. Athi uzonginikeza yona manje, akayithatha hambe angiyidingi manje, nempilo engcono ngibekelwe ekhaya. Ngeke uzobuye uze lakhe uzongishumayela ingcebo nempilo. Cha. Maya kuwe if you impilo engcono nempilo ekuyiyona yona ufuna ukuyiphila ufuna ukuyiphila manje uphila kunamhlaba la ngobe uma ingcebo yakho ila uzonaka izinto zala kodwa uma ngabe ingcebo yakho ile uzophakamisa amehlo ubheke khona le. Hallelujah. Yabona abazalwane ngikhule mina liyafundisa izwi la ngiphuma khona. Umuntu makasindiswa aphambi ukuthi ayemanzini bekafundiswa nazi imfundiso eziwu-2 these two doctrines. There is a doctrine of security and doctrine of assurance. Leya security doctrine ithi yona the security of the doctrine of security isho ukuthi
amandla akuvusile kwabafileyo iwona azokugcina kuze kube sekuphelele. Lamandla akwenza oba ngumntwana kaNkulunkulu iwona azokugcina kuze kube sekugcineni. But lesikhathi esiphila kusona ayahlanganiswa lama-doctrine kushunyayele yona leyodwa athi umuntu yes ngavuma yes ngangena enkosini kodwa kubonakala iy'thelo akusho lo muntu ukuthi usendleleni. Ezakuba ne-doctrine of assurance. I-doctrine isifundiso sokuqiniseka kwensindiso yakho. Athi yena Phawula awuveze ukuthi ngempela usenkosini na. Uthi ngabe usenkosini na. This doctrine of assurance yokuthi wena umntwana kaNkulunkulu ilento afundisa ngayo uJesu lana. Uzobazi ngani ngezithelo zabo. Ngamila yini amagrebisi esihlahleni sameva yini na. Babe sebayaqala abantu bathi hayi usuyehlulela ke manje. Lalela lona lelizwe lehlulelayo lithi melicala lithi aningehluleli. Liphinde liyabuya ngale lithi nizobazi ngezithelo zabo. Nizobazi ngezithelo zabo. Igede silibambile lendlela khanjwa kuyo la. It is a lifestyle yamaKristu. Impilo lena yakamoya ethi mase ingumthombo lengaphakathi iphumele ngaphandle nabantu bebona ukuthi sekukhona sekwehlukile la. Aningizwa abazalwane. Saba namakholo athi akhethe inkosi avuma inkosi nihlezi ngizwa la. Uyabona bezivakashela lamakhaya kunabantu ongakubabona la sontweni nasebefika but nami ngingumntwana kaNkulunkulu bazalwane ingilimaze lento leyo. Ngoba isihlahla saziwa ngezithelo zaso. Isihlahla saziwa ngani ngezithelo zaso. Wenzeka nansi indaba ngise university nabangani bami khona umngani wami umXhosa. Sizwana kakhulu. Sisebuholini lapha esikoleni. Sineyikhiya ukuvula yonke indawo la sifuna ukuvula khona. Wasangena ama-DVD ngaleso sikhathi. Bathenga ama-DVD la esikoleni. Mhlawumbe la ku-15 bawabekile. Siyazi ukuthi akuphi sinaso lesikhiya. Savumela ukuthi sihambe siyosike sethu isikhiya. So buya songena uzothathe yakho nami ngithathe yakho. Savumela sasisike isikhiya. Sawathatha nalona wagoduka la ekhaya nalona wagoduka la ekhaya wafika uJesu kweyami impilo. Hey ngoba lento ingakufakisa nasejele ngisho lento yensindiso. Awusabi nandaba uthi consequence ithini uthi uma ngabe lelizwi lithi mangingahlali lento eyebiwe ngithatha ngibeke phambi kobuso benkosi. Wakwana umthombo ngaphakathi kimi. Sengingasekho esikoleni sengingedwa ninaye ekameleni la. Wakwana umthombo la ngaphakathi kimi. Nezolizwi ukuthi abazalwane bebandla lokuqala ilona nalona wathatha izikhwama zakhe wathatha amacansi akhe wathatha amabhuku okuthakathaka wayokubeka phambi kwenyabo zabaphostoli nezwane ngaphakathi moyengweni inyakaza ngingakwazi ukulala ngathatha izinto ngayihluphula ngabheka nazo e-altar ukuthi ziyoshiswa. Khuluma ngabantu abahamba kule ndlela leli kumcimbi. Khuluma ngabantu abahamba kule ndlela, abantu abanesibindi, abantu abangasabi consequences, abantu abathi asifele khona enkosini. Yabona kunabantu abema la phambili bevuma inkosi. Saqhubeka kanye nabo, sechubeka kanye nabo, sechubeka kanye nabo, behlubuka, bephuma bayezweni. Benza konke abakwenzayo ezweni. Asebakwenze konke abakwenzayo ezweni ngoba bazi ukuthi baba ukhonza lapha, mama ukhonza lapha. Lempilo yokukhola iyathandeka, inesimilo esihle, inesimilo esihamba kahle. Babe sebayabuya beza lana bengalethwa ukuthi baphendukile. Yebo nababuya lalela kunezinto ezithiwe zenzekayo. Abanye bebuyiswa yinembeza, abanye besuke bebuyiswa ukuthi kungikhali bezalwa kabusha, hayi ukuthi bake bazalwa kabusha. Hayi ukuthi kuke yenzeka lento ukuthi bezalwe kabusha.
Kodwa lana we are called for assurance ube nesiqiniseko ukuthi wena usenkosini. Yabona lento yini ngendlela emangalisayo ukuthi emabandleni sekufundiswa carnal Christianity. Leke nezwa abantu bathi carnal Christianity. Carnal ukusho kuba senyameni, but amakholwa asenyameni. Wavuma yena. Kodwa uyaqhubeka uhamba endleleni yobumnyama. Simbekezeleleni bazana ongumzalwane. Alisho njalo lizankulunkulu. Thumoya uphephetha la uthanda khona. Ungaphephetha siyanyaza isihlahla. Siyanyaza isihlahla. Ungaphephetha uyanyaza. Akekho umuntu ozoma la athi Jesu uyinkosi eqede ephumela ahambe endleleni ebanzi. Isango lingaka nendlela yakho na ingaka. Akwazi umuntu ungena esangweni elingaka ahambe endleleni engaka. Akwazi nomuntu ukuhamba ungena esangweni elingaka ahambe endleleni engaka. Nenhlobo eziwu2 zabantu abakhona la phakathi ebandleni. Not 3, not 4, not 5 kunabantu abangena esangweni elincane behamba ngesango elincane nabantu abangena esangweni elibanzi bahamba ngendlela ebanzi. Babili bodwa abantu emhlabeni. There's no 3, 4, 5. Babili. Yabona umuntu ongena esangweni wahamba ngendlela engumncane. Impilo yakhe iyaguquka. Because you cannot have an encounter engaguquki impilo yakho. Anguxoxele nase story okwasho omnye umfundisi. Uthi khona omnye ubaba bekezoshumayela ebandleni. Istory bazana kulona iqiniso. Athi meke sendleleni ezesontweni wezwa isondo lemoto liceka wema iwheel cap laphuma langena emgwaqeni wahamba eyolithatha emgwaqeni kwaqhamuka itruck wathi uphakamisa emehlo wayibona seyikhona la itruck iqhamuka ngesivinini esimangalisayo. Uthi meseyilana ayibona ngesivinini esimangalisayo. Uthi meseke fike ebandleni bambuza ukuthi waba late kangaka wabe sothi kwenzeke naye inkinga ngahlangana netruck la wathi yena umfundisi kunezinto eziwu2 ngenzeka ukuthi uyisiphukuphuku noma ukhohlakele 2 wezinto. Yini indaba you cannot have an encounter netruck ikushayise iqhubeke ibe kanjani impilo yakho. Ngeke uzoba nomehluko. You will go crippled. Uzolimala emzimbeni. Uzokhwala. Khona kuzokwenzeka ngeke kwenzeke kube ne-encounter netruck impilo yakhe iqhubeke ibe kanjani. Kodwa abantu they have an encounter naNkulunkulu impilo yabo iqhubeke injengoba injalo. How come abantu bathi they had an encounter naNkulunkulu impilo yabo ingabi nomehluko? Ingani mesihlangabezana nezinto emhlabeni siyayiguqula impilo yethu. They alter our life kangakanani babo sezulwini. How can you have an encounter naNkulunkulu uqhubeke uphile esonweni? How can you have an encounter naNkulunkulu uqhubeke uhambe manyala? It can never be. Soze kwenzeka. Izinto zalomhlaba they alter our life. Sithi sihlangabezana nokufa kudla kufa abathandiweyo kuguqula impilo zethu. How much umuntu bekehlangane naNkulunkulu ngabona. Ekuhlale ngabe nomehluko empilweni yakho. Impilo zethu ziso fragile. Sihlukunyezwa one phone call iguqula impilo yethu kangakanani umuntu ohlangane nababo sezulwini. Angeke kwenzeke when you have an encounter uphume unjengoba unjalo. UZoJakobe ababambana naye ngaphambi kokuthi bewele. He had an encounter yaguqula impilo yakhe. Cannot have an encounter. Uma ngabe uyitshela ukuthi usindisiwe uyakhona, you had that encounter sobona ngokuguquka kwempilo yakho. Is that judgment? Akuyona i-judgment kusho lihle uNkulunkulu ngizabazi ngeyithelo zakhe. Yabona kunabantu iChristian nayazi accessory. Nabona umuntu makafaka amacici ngiyabekisa. Akasiwi yena lamacici kodwa ayini accessory. Nakafaka i-necklace, nakafaka iwash, ngathi ngiyabona. Kunabantu abaphatha ivangeli like an accessory. Ayisiyikho kubo lento lena kodwa bayigacile nje sengathi lapho. Kodwa abantu abane encounter bangena esangweni elincane. It doesn't become an accessory. Iyaphila langaphakathi kubo. Bathi iphila langaphakathi kimi, iyaphila nakuwe buka ngendlela engihamba ngayo.
angikhulumi ngabantu abazosesontweni ngoba namuhla ikhanda libaphathanga. Angikhulumi ngabantu abazosesontweni ngoba namhla bashonelwanga. Angikhulumi ngabantu abazosesontweni ngoba namhla banenkinga. Ngikhuluma ngabantu moya kaNkulunkulu owangena ngaphakathi kwabo wadala inhliziyo entsha. Ivele ikhona lena endala kodwa spiritual inkanuko zalenhliziyo zaguqula isimo sakho. Zalangazelela intando kaNkulunkulu. Those are the people who had an encounter. Verse number 16. Bazi ngani ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu? Indlela yakho eliyangibusisa lelizwe lithi ingaka incane kuyadlubulundelwa. Wake washo umfundisi kwenziwa njani kuyadlubulundelwa? Asimahathi nje kanje. Obe ngathi uyashaya kanje. It goes with struggles endleleni. It goes with affliction endleleni. It goes nayo yonke into ongayicabanga endleleni. Uyadlubulundelwa. Uhamba ungagacile lutho, uyihambele unguwe, uhambaze nelinye ilanga, kodwa uyihambele kule ndlela. This life okhulunywa ngayo la, uthi uhamba kuyo, uthi one step uhamba, ube sungena esonweni, uthatha two steps emuva, ibe siyakhala into ngakasomandla. La kuwe ulize idiscipline yaNkulunkulu. Ngoba lithi lize yaNkulunkulu abangabantwana baNkulunkulu uyabadiscipline endleleni. Umuntu ongamdiscipline umntwana wakhe ungakuthatha nokuthi akayena uyise walowo mntwana lo. Bazalwane, ngiyadrive ngeMaritzburg ngelinye ilanga. Imoto yami engayithenga yokucala. Mangihamba uLesihlanu ngomsombuluko ngimisa imoto yasemsebenzini. Iya service mangifika le sengiyoyilanda la beyiwasha khona. Zithi le insizwa leza. Bawasha ngenye insipho, elinye ihlobo lensipho. Bathi angeke ukuthole leli. Singakunikeza ngo2 liters, sinikeze u50 rand. Ngikhipha u50 rand ngibanikeze. Ngithathe le nsipho ngiyifake le. Moya engcwele athi ungaqali uwashe ngayo. Athi ungaqali uyazi ukuthi ayitholakanga ngendlela efanele. Ngingawashi ngayo ngiyishiye la ngemuva ngidrive eMaritzburg. Mangidrive eMaritzburg ngithatha ifoni ngithi kanti kune robot la. Zimi imoto ngiqhamuke ngiyishaye ngemuva. Wathi moya engcwele le yansipho leya. Wathi it is that soap. Ngehla phambi kwabantu inyembezi zigcwele. Ngathi wena moya engcwele umuhle. Bowufanele ukuthi uyithathe impilo yami kodwa ungibekezelele. Ngoba lalela bahamba kule ndlela uyabadiscipline moya engcwele. Uyabona le ibalo nazo musukubalisa uthi isitha le ibalo nazo intonga kasomandla. Abahamba kule ndlela abantu abamanqeba ngoba le nto inkembe ekhalipha hlangothi zombili lithi malishumayeza lisankulunkulu ihlabe behambe bemanqeba kodwa emeseduza kubandisha amanqeba. Abona kule ndlela le uthi ungathatha one step backward abesumile noJehova kaDavide athi ngentonga nododolo lakho uyangilondoloza, you comfort me with your rod and your staff. Abese uyashaya emva kwakho. Na ungabona abantu abahamba kule ndlela bagcwele iba. Ngabantu abahamba kule ndlela bagcwele ibazi. Bafana nomvino onqunywayo mawungasatheli. Kodwa into engimangalisayo uthi maso unqumile bekunegatsha elilodwa la nqunywa. Uthi angalinquma moya kaNkulunkulu awahlumisa abemaningi. Awahlumisa abengakanani bazalwane? Yebo ingilimazile lento endleleni ngihambe ngone endleleni kodwa uthi makayithenga afaka intonga yakhe kube buhlungu la ngakimi. Kodwa into engingayiboni mina ukuthi umsebenzi awenzayo inkazimulo yalokho okudala angayilinganise nenkazimulo yalokho sokuvelayo. Abantu abahamba ngale ndlela baneyibaza ezimangalisayo. Ongeke wena wayibona. Ezinye wena ungayibona kodwa bona bayazazi. Analyze kaNkulunkulu lethi labantu abahamba ewazana nani ngalandelela. Le ndaba ayikhulumayo lawo Mateyu iqala khona la siqale khona ku verse number 13 yehla iyofika enzansi la kuphela khona le chapter. So lukhuluma into eyodwa. Uthi khona abantu abahamba endleleni engaka bangene ngesango lengaka. Uthi khona abantu abahamba endleleni engaka bangene ngesango elingaka. Yabona bazana nje ubasihleli la
kunabantu abayisihogweni la. Kunabantu abayekhaya ezulwini. Zayaphi intshumayelo ezotshela abantu ukuthi kunesihogo ukuthi uma bengakholwa inkosi uJesu bayekulahlweni okungunaphakade. Mawufunda lizwi laNkulunkulu akekho umuntu owashumayela nje ngesihogo njengoJesu. Mhlamba abanye ngoba bengamangalazo ulaka laNkulunkulu olumeka kodwa yena bekusentshisa kanini yakho ukuthi abatshela abantu kunesihogo la siyakhona. Njengoba namuhla sitela kunabantu lana abayesihogweni kunabantu abayekhaya ezulwini. Ngizakwazi ngezithelo zabo. Omunye angabuza ukuthi manje usuyahlulela njengoba lelizwi lithi ungahluleli ukuze nawe ungehlulele. Kodwa lizwi laNkulunkulu njengoba sengidescribeile labantu ukuthi baliqobo eli kanjani. Kodwa umbuzo umile. Wazi ngalo na ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Lithi lelizwi laNkulunkulu bayowahlulela ngako konke abakukhuluma. Uyazi ukuthi indaba lisho kanjani bayohlulela ngako konke abakukhuluma. Ngoba konke umuntu akukhipha la ilokhu la ngaphakathi kuye. Kungenzeka yini? This is nature. Uma aya ku nature uNkulunkulu uyabuza yini? Kungenzeka ngikhuluma ngento elule siyibona. Kungenzeka isihlahla somengo sikhiphe ama-lemon yini na? This is science. Akwazi ukwenzeka. Nani niyakwazi lokho? Akwenzeki isihlahla sombila sikhiphe amadumbe. That will never happen. Bazalwane, angekwenzeki isihlahla somngoza sikhiphe ama-lemon. Akusoze kwenzeka. Nabangene kulendlela engomncingo nabahamba ngalesanga abangene kulo bazawuhamba endleleni engaka angekwenzeki kube ngumntwana kaNkulunkulu uthele izithelo ezingasiso zakamoya. Isho njalo lelizwi. Ngithi akonini umntwana kaNkulunkulu angisho njalo kodwa if you look at the totality yempilo yakhe uthele izithelo zakamoya. Yebo uyona endleleni ambuyise uNkulunkulu kabuhlungu futhi. Wena ulokwelimala usithandazisa imini nobusuku nawe uyithanda ucabanga ukuthi isitha akusona isitha awuhlola ukuhamba kwakho. Kungenzeka ulaka kaNkulunkulu liphezulu kwakho, kungenzeka intonga kaBaba iphezulu kwakho ikufuna endleleni uhambe kahle. Ufuna endleleni uhambe kahle. Kungenzeka yini umuntu ongakholwa athele izithelo ezikholwayo lithi leliza kaSoze. Nacha. Cannot be. Kodwa lo ongena ngesango encane wahamba ngendlela encane indlela yakhe he will be bearing fruit. Iyangibusisa lelizwi alithi isithelo lithi izithelo. Sizobathela izithelo. It is in our nature. Kusemvelweni yethu uyabona nethi ngoba lento eyishumayela emabandleni. Kunento okuthiwa i-total depravity of man. Nabe ifundisa isho ukuthi lithi umuntu uthe sengazalwa esibelethini sanini uvele uyisono akamfuni uNkulunkulu akakwazi nokumfuna uNkulunkulu. Isizathu sokuthi angakwazi ukumfuna uNkulunkulu ngoba vele enhlizweni yakhe akukho ukumfuna uNkulunkulu. Kunenzondo empilweni yakhe. Lalela ukuthi kwenzakalani na ufunda incwadi emuva kaGenesis. Lithi lizwi laNkulunkulu Josepha abafowakhe bamzonda. Abakwazanga ukukhuluma negama elihle kuye. Yini indaba bengazange ngoba bengamfuni. Yini indaba bengamfuni ngoba bekunenzondo lengaphakathi. Ufana nomuntu uthi hey dadewethu hamba kuzibambani niyocela intethelo nebuyisa athi angikhoni. Athi angenze njani? Ukanjala kwazi isihlahla esibi sithele izithelo ezinje. It is not in you. Imvelo ikanjalo. Ngaphandle ukuthi lemvelo le supernatural lemvelo le izalwe kabusha kube ne divine work lengaphakathi avuka umuntu emengeenyawo athi bonke abakholwa izwi kaNkulunkulu abagcwalisa ngamandla kamoya ingcwele bangamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. That is the only time uzokwazi ukuyenza le ngoba usuhamba kwenye indlela usuhamba kuyo. Ngoba kunendlela usuhamba kuyo. Asibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi Nkosi abaya kungena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Phela owenza intando kaBaba njani? Osezulwini. Verse 17 khona nokulanda lapha.
Kanjalo yilowo nalowo muthi omuhle uthela izithelo ezinhle. Kepha umuthi omubi uthela izithelo ezimbi. Verse 19. Yilowo nalowo muthi ongatheli izithelo ezinhle uyanqunywa uphonswe emlilweni. Uyanqunywa uphonswe kuphi bazalwane? Emlilweni. If you want your best life now, khona ingozi ekulindile ngale. Yabona athi ngalizwa lelizwi lithi iyanqunywa bese kwenziwa njani bazalwane? Ubani onqumayo? uNkulunkulu. Ubani ophosayo? Nalithi lizwi laNkulunkulu ungasaba abantu abangakwazi ukubulala umphefumulo. Yesaba usomandla okwazi ukubulala umphefumulo nako konke. Nalilizwi elishoyo uyabona abantu bayashumayela abantu bathi uNkulunkulu ubeka ama roadblock phambi kwakho ekuvimbela ukuthi ungaye esonweni. Uyasabeka noNkulunkulu ngoba uyena ayithathelayo ayiphothele esihogweni. Abantu becabanga ukuthi bayophoswa isithe sokweni. No. Uzobehlunga njengomuntu ohlunga phakathi kwembewu enhle nembi ayithathele aphosa ngapha. Ayithathele abeka ngapha. Ucabanga ukuthi uzosinda. Ba yena lo nophana insindiso uye futhi ozobe yaphosa esihogweni. Sakhula sazi ukuthi usathana uyisana cha uNkulunkulu uzokwenza lokho. Lithi leliza uNkulunkulu ezingatheli wenza njani uyayincuma bese angayincuma zenza njani uyiphose emlilweni yena umnikazi wensimbi. Verse number 21. Asibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi Nkosi abayangena embusweni wezulu. Kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Kuphela owenza intando kabani? Umuntu ongena nganalisaka ukulangazelela kwakhe ukwenza intando kaBaba osezulwini. Yabona umuntu athi Jesu uligugu empilweni yami. Ufana nendoda ethi ithanda umkayo. Ayisichithi isikhathi naye. Ihlala isetshwaleni, ihlezi isebholeni, ihlezi kuphi ayihlali naye ekhaya. So uzongitshela ukuthi loyo muntu lo uligugu empilweni yakhe loyo muntu loyo cha. Kodwa umuntu athi uJesu uligugu empilweni yakhe uzombona ngeyithelo. Uzohlala ekhaya. Uzohlezi bebambene ngezandla behamba kanje. La ekhona khona uzoba khona khona. La edla khona uzobe edla naye. La eya khona naye uzoba khona. Nisho abantu abasenkosini. Bapha abantu abakhulela ngumoya kaNkulunkulu. La moya kaNkulunkulu akhona khona bazobe bekhona khona. Makufike bona kufike moya kaNkulunkulu. Bekufike bona kufike inkazimulo kaNkulunkulu. Nisho lento mayigugu la ngaphakathi. Kunabantu abemalana. Yabona nalithi lelizwi bayawufika bathi Nkosi Nkosi. Ngelulwimi lamendulo umuntu makafuna ukukhombisa ukuthi into ibalekile uyiphinda kabili. Thina masifuna ukukhombisa ukuthi into ibalekile siphakamisa izwi. Kodwa amandulo bebayiphinda kabili lento uma athi ngiqinisile ngithi ke. Uma abuya ubaba kaAbsalom selefile uAbsalom uthi Absalom emkhalela. Telelizwi bayofika sincere bathi Nkosi Nkosi. Bathi Nkosi Nkosi nabefika. Uyabona ukuthi bathini labantu? I-profession yabo bemalana bathi savuma musithini. Sangena emanzini musithini. Omama bekhonza khona musithini. Bengenza konke kwasebandleni musithini. Bengikhonza nale bandla athi ngiqinisile ngikwazi. Ngiqinisile ngenze njani? Ngikwazi. Awungenanga ngesango lemncane. Ulobu uhamba endleleni ebanzi. Impilo yakhe ikhombisa izithelo zothi wena uhamba endleleni ekuyiyona yona. Athi ngiqinisile ngenze njani? Angikwazi lamazwi aso intense makathi angikwazi. Lalela. Ayisine indaba ukuthi wena uyamazi nje njengoba sihlale sibazi bathi mina ngiyamthanda Jesu uyinkosi nemsindisi empilweni yami. Bathi siyamazi siyamthanda siyamazi senze. It is not about ukuthi wena umazi kangakanani. It is about ukuthi yena ukwazi kangakanani. Are you known to the Lord in na? Uyaziwe enkosini na? Mama tayi phela thina sishumayele thina senze lokwana athi anginazi.
I never knew you. Ayangibusisa lamazwi. Akathi anginazi manje. Angizange nganazi. I've never known you. Ngoba inindaba angibekise into engeke izenze ngoba uNkulunkulu akanaliphutha. Nangenza iphutha. Athi kumuntu okholwayo ngalelo la athi ngiqinisile angikwazi. Nangenza uphutha elingeke lenzeke nalelo phutha lelo. Leyo muntu osindisiwe ngokuliqinisa angeke bathi mana Nkosi isono zami ziyangendulela vele angikwazi ukusondela phambi kwakho kodwa akakholwa yena gazi walichitha lapha. Angeke bebuye bathi ngishumayele ngaze ngajuluka, ngeke bebuye bathi ngihlabelele kwabusiseka abantu, angeke bathi nganikela ngenza nalokwa into abazobambelela kuya akusisona isivumo sokukholwa, akusiwona amanzi abangena kuwo, akusona sidlo, akulona ibandla, into abazobambelela kulo ile gazi lachitheka. Lona lodwa, they will appeal to that. Oh, but to make a claim uthi ngiyakholwa ngumntwana akukwenzi ube ngumntwana kaNkulunkulu. Ukumana ngaphambi nakwisi alikhatha uvume ngesandla uthi akukwenzi ube ngumntwana kaNkulunkulu. Ngalelo langa kuyambuleka ukuthi wawukholela ini on the claims that you made noma kwakunela gazi lachitheka. Kuyawambulwa ngalelo langa. Yabona inhlungu lento ngoba number 23. Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Sukani kimi nina benzi bokubi. Sukani kimi nina benzi bokubi. Amen. Niyabona bakhona basebenza kamasipala ngifuna ukubekisa hayi ukuthi ngiqonde ukusho kona lokho. Nike nibone masebesebenza la emgwaqeni. La enizobabona khona. Mhlambe khona okwenze baba bangaka uthola ukuthi bawu20 bangaka abasebenzayo. Thola ukuthi bawu2 bawu3 angithi lemfundiso le isingene ebandleni. Libandla liba na 100 wabantu. Only 20% wabantu abasebenzayo ebandleni. The 80% ibukeli eyiphelezanayo eyihlalayo ebandleni bahlala bakhona akwenzeki bangabi khona nakhishwa ispan baba khona kodwa abahle. What is that? Only 20% elidla uNkulunkulu bahamba ngendlela engumncane. That thing has come inside the church. Abantu bejabulela kona ukuba associated ukuthi ngisebenza kwamasipala, bejabulela kona ama benefit okuba kwamasipala, but they don't want to do the work. Abaqasheleyo. Nathi sinendlela sahamba kuyo. Lendlela sihamba kuyo ijoka lethu eyathi lisa uNkulunkulu thathani ijoka lama lilula hambani nalo. Phakathi ebandleni you find that only 20% abajoke abafakele ijoke emakhanda abo. The rest bayaphelezela nje behlabelela kanye nabo, benikela kanye nabo, bethandaza kanye nabo, benza konke kanye nabo kodwa bekhe emsebenzini wenkosi. Ilento ezowenzeka ngaleli langa leli bazothatha hambi kanye nabo yini ibazofika bathi Nkosi anginazi zange. Yabona bazalwane. Angathi niyazi ukuthi umuntu okuthandayo umuntu okutshela iqiniso. Umuntu ongakuthanda akenze njani bazalwane? Akutshela iqiniso. Uthi laba prophet bamanga ngoba bazile ngeqiniso. They came with the best life now. Bazokutshela ama strategy, bazokutshela ukuthi nonyaka ozayo nganasesikhathi uzobuthola umntwana, bazokutshela ukuthi wena kuzoba ne breakthrough, bazokutshela ukuthi wena uzoba naloko, bakutshela ngento yamanje. I'm telling you half the truth. Abakutshela iqiniso njengoba linjalo. Kodwa inkosi yamakhosi, nawucabanga wena ngakalilanga, wabe intshumayelo sentabeni la, wayengahleli nje egona abantwana edlala nje, kodwa wayehleli entabeni anentshisakalo kaNkulunkulu ashumayela kulabantu. Atobusisiwe umpofu emoyeni ngoba yena uyabusiseka eqhubeka nalenda anentshisakala abathelana into athi indlela zimbili you choose tuhamba kuye athi futhi angeke ngize ngakhohliseka ngoba bahamba kule ndlela bayobonakala ngezithelo zabo. Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Sukani kimi nina benzi bokubi. Sukani kimi nina benzi bani bokubi. Uthi you walk as if I never gave you my law. Namuza uthi uthini?
uthi nihamba kule ndlela ngathi angizange nginikeze umthetho uthi khanjwe kanjani angizange nginikeze ama commandments uthi khanjwe kanjani angizange nginikeze ukuthi nihamba njani endleleni yokukholwa athi sukani kimi nina benzi bobubi you lawless people abantu abanganawo umthetho lalela kule mpilo esiyiphilayo abantu behamba ama financial plan bayoplana amawili abo abantu baya kumasingcwabisane bayoplana likusasa labo abantu benza konke nalokho bayoplana likusasa labo kodwa lelizwi kaNkulunkulu naninganawo umthetho naniplane impilo yenu yamanje nisala niplane impilo yenu enkulu phakathi ninikezele umthetho efanele nihambe ngayo I've already given you a plan ukuthi fanele nihambe kanjani ngaze nganitshela ngathi ufuna nombuzo wami kuqala konke niyawenzela khona uzothi benibhizi nezinto zezwe you were never interested in my law nginikezele umthetho ngitshelile mina ukuthi indoda iphila kanjani ngitshelile ukuthi umfazi uphila kanjani ngitshelile ukuthi umuntu omusha uphila kanjani ngitshelile ukuthi ebandleni niphila kanjani ngitshelile ukuthi kuyahlanganyelwa ngitshelile ukuthi kuyabanjiswana ngitshelile ukuthi kubanjwa ngesandla ngitshelile ukuthi kuyathethelelwana ngitshelile ukuthi kuyabekezelelwa anizange nibe nandaba nalokho sukani kimi nebenzi bobubi phila njengabantu abanganamthetho ngoba bangithandayo bayogcina umthetho wami laba abahamba ngendlela engibizile that's number 24 alokho yilowo nalowo owezwa lawa mazwi ami awenze uyakufaniswa awume khona la ngithi le ndaba iyahambisana yonke yabona ukuthi verse number 13 enter by the narrow gate. Verse number 15, beware of false prophet. Athi nizobazi nje ngani nezithelo zabo. So yayibona le ndaba. Unegede, unendlela. There is bad fruit, there is good fruit. Nalaba bathi Lord, Lord. Abesathi anginazanga. Abesathi kunabantu abakhe esihlabathini kunabantu abakhe edwaleni. Okwakhe esihlabathini nokwakhe edwaleni ngizama ukukhomba le ndaba akakhulumi ngabantu abangakholwa la. He's talking to the church. Ukhuluma ngabantu abakholwa abasembusweni kaNkulunkulu. Noma ngithi abantu abasembusweni kaNkulunkulu. But there is good fruit here, there is bad fruit here. Kunabantu abahamba endleleni ebanzi, kunabantu abahamba endleleni engumncingo, kunabantu la ngaphakathi abazothi Nkosi Nkosi nithi ngiqinisile ngibazi. Kunabantu enyokwamukela abese athi yena kunabantu abakhe kuphi bazalwane esihlabathini nabantu abakhe edwaleni. Usho ukuthini? La inetha zathela mhla kwehlulaka kaNkulunkulu alanda ibandla lakhe mhla izihogo sezivuliwe ahlunga beka lena yogaga bakhe esihlabathini ngalelo langa bazothi Nkosi Nkosi bazothi besenza naloko kodwa ngalelo langa yogaga ukuthi wakhele phezwani. It does not care ngabantu abangaphandle ebandleni ukhuluma nalabo phakathi uthi kunabantu la phakathi ebandleni benza konke okwenziwa ngabazalwane banendlu la. Kodwa khona isisekelo sabo umhlabathi khona abanye isisekelo sabo yini idwala. uNkulunkulu emusenibusisi ethi liza uNkulunkulu komnye umprofeti, wake up you sleeper and let the face of the Lord shine upon you. Vuka bandlelele uvuke ngoba inkazimulo yaNkulunkulu ilindile izokhanya phambi kobuso bakho. Lelibandla lilele nalibandla lelibandla ukwenza kwalo yebo lihlona ngabantwana baNkulunkulu kodwa impilo abayiphilayo bahamba endleleni ebanzi. Bengasho yini kithi omakhelwane bethu, yebo omakhelwane bethu ophila nabekhaya izingane zabo zingasho ukuthi lo mama igugu lakhe uJesu yena yedwa, zingasho ukuthi lo baba igugu lakhe uJesu yena yedwa, zingasho ukuthi lo muntu omusha igugu lakhe uJesu. Yabona ingcebo yasibulala nabu ubufakazi obuyiqiniso. ePeru kwakunempi ePeru eShumayeli umnye umfundisi khona bephenduka abantu ngesikhathi sempi kakhona. Kwathi kuyisikhathi sempi khona ePeru behamba befolela ama-rice bephakiswa nayo yonke lento leyo. Yikho into lebeyigugu kulabo bazalwane leyo njengokuhlanganyela kanye ngoba likhe ngithi wayethola ayikho into ebeligugu ngokuthi baqhubeke beshumayela ivangeli betshela abantu ukuthi abaphenduke ngoba bebeqonda ukuthi
kusasa impilo zethu zingathatha yini indaba beswele basempilo labekhona khona kodwa abantu njengema-Israyeli athi sengimtshalile ezweni elinoluju nani nangikhohlwa forgot me nangikhohlwa sihlabelele kamnandi sathi vuthela Nkosi hlambiseni inhlasi kulo mlotho sakhona khona lapho vuthela kuphinde kuvuthe kabusha. How's your lifestyle? Iyasho ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu ngoba amazwi akho awana weight kodwa ngalendlela ophila impilo yakho kuno weight ufakaza kancane athi omunye singubufakazi baNkulunkulu siphila kulelizwe leli. Impilo yethu it must be a walking Bible singabantu abathanda intando kaNkulunkulu ngoba sihamba kule ndlela kaNkulunkulu. uNkulunkulu emusa nibusise.